nubundi nkwaye ikaze we kurikira ibiganiro bya Kivu update kugeza amakuru agiye atandukanye avugwa muri Burasirazuba bwa Republika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi. Ariko uyu munsi tujya kubwira amakuru ari kuvuga ku isi ni mu gitero gikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kugaba kuri Iran zifatanyijemo n'umufatanyabikorwa wabo Israel. Amakuru dukesha ikinyamakuru BBC USA rero na Israel batangije ibitero by'ingabo ku butaka bwa Iran muri iki gitondo cyo kuwa 28 Gashyantare 2026. Ni ibitero byibasiye ibice bitandukanye muri Tera ndetse n'ahandi mu gihugu. Perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko iyi ari intambara nyinshi kandi igamije guhagarika gahunda ya nuclear ya Iran ikomeza guhindura ndetse no guhindura ubutegetsi bwo muri Iran. Israel ndetse n'umuryango wa Amerika bavuga ko ibi ari uburyo bwo gukumira intambara bahaterwa n'umwanzi wabo, bagashishikariza abaturage ba Iran bagarika ngo kugira ngo barimbure ubutegetsi bwabo. Iran yaje nayo gusubiza ibitero mu masaha makeya kubera ko nyuma y'aho USA ndetse na Israel batangije igitero muri Iran, yakoze ibitero by'indege za gisirikare za misile ndetse na za drone ku butaka bwa Israel ku bigo bitandukanye by'ingabo za Amerika mu bihugu byo mu karere. Ibi byatumye rero umutekano mu karere wiyongera cyane cyane. Hari ibice byagiye bifungwa birimo ibice by'ikirere ku ndege ndetse n'ibindi bikorwa by'ubwikorezi. Ibindi bihugu nabyo byagize icyo bivuga, ibihugu nk'Ubufaransa ndetse n'abandi mu muryango umwe bw'Uburayi bwamanganiye kuri ibitero, ariko byifuza ko bahabwa umwanya mu biganiro by'amahoro. Inzego z'ubuzima ndetse n'abinjira mu gihugu binyuranye n'amategeko mu Bufaransa naho byakomeje kugorana. Ntagama nsoje amakuru yanjye, niba ari ubwa mbere usanze kuri mu Rwanda, reba ngo ndetse subscribe ukandeho kandi kuri like kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5 mu makuru yacu agiye atandukanye. Reka ngure ngo ciao ciao.